أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أميد درس أخوي إيرودا بحثا اعتكاف دا 10 أواخر رمضان دا بكن وتعالى بخي نصيب مجي اعتكافي. اعتكاف عبادتك بأصل خدا سنتك فعلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. حتى إمام أحمد بن حنبل برسينا قلت در حقي فضيلة اعتكاف دا حديثنا پیغمبري قولي هنا قلت مندتنا هابنجي ضعيفا شوي قاسي حديثك پیغمبري فعلية، يعني پیغمبر بالفعل اعتكاف كتي اعتكاف في مسلمان جيش بوي کو پیغمبر کتی اعتکافت کevne اعتکافه ده. Ancak ya baş ava ku Ramazan de hatta Ramazan de jid 10 اواخر de edi etikafet ku da murov etikafet ki di cami ki jva camiye ku cemaat duaret tekren إنك جامي هنا جماعات وهذا نايكرن حتى هناك معنا دا مسجد شخصي هنا مسجد خديه مالي هناك عالم حنيفية واد ب بيرك مسيرت بالمسجد مالا خد اعتكاف كي اعتكاف جامي دا بخيرتره ancak ضعف عالم ابنا قبول نکرنا گوتی اگر که جامی کجوا جامی کو جماعت دوا دا جماعت تکرن اعتکاف خود چیه او سکنات جامیه ده جوی سکنی رته گوتن اعتکاف اما بنیت جبوی طاعت خوده بنیت اعتکافه جبوی طاعت خوده انسانه کی جامعه ده ما جوی معنا ویرته گوتن اعتکاف مده اعتکاف چه زحبه چه هندک به فرق ناکه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم نتشتکی کو بیجه به اعتکاف گره که هف قاسبه کمی هف قاسبه چه نبی تشتکی سا وارد نبویه. اعتکاف سنته ancak vakti serxo nezir biki bir menezir biku az filan camiye de kam i'tikafi ev hingi de be vacib ser. Farqa i'tikafi ta farqa pirek İslami tnaya. الجوري الصح اعتكاف روجي بيرة تنا بيجي تشيد به حتى غير رمضان يدجي به تشيد به أما بروجي بيرة هبه داب قنشتره إنساني كو كت اعتكاف ده جركا جي كو تد اعتكاف تكي جركا جي خدا بسكنه بذكر خدا ومشغول به بعبادت ومشغول به خواندنه و خواندن قرآن ومشغول به احتیاجی وی ضروری تنبین برای ندر کبه آنجا خواهد دسمی جای پچوک دسمی جای مزن یا جی احتیاجی خوارنه هات البته یه در کبه حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم جانش جی خود در کتیش چادر خود نوا جامعه کجیره قرمشت کرن جی جامعه در کتیه آنجا سری وی احتیاجی بال ششتنه و هبویه پورای شکلنه و هیا سری خواه دریجی مالا دیا معاشه کریه گودا خل جامعه اشتیه دیا معاشه رازی بنا خدا لیبی پورا پیغمبر سری پیغمبر ششتیه شکریه پاحن او کریه یاخ کریه لیبلی پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم گفت خوش جامعه درباسی مالا عایشه نباید گل کو
دریه نابین مال عایشه و جامیه ده پرده کل برهبویه و کریجی بویه دیسه پیغمبر صلی الله علیه وسلم جامیه خواه ندر کتیه. چه زلان به چپیرک به وقتی که اعتکاف ده به گرک جنسی مناسبت چه نبه. رب عزت امر دده ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. به نزیکی پیرک نبن وقتی که ون دی اعتکاف دبن جامیه ده. و یا قنچه وجی که جه اعتکاف خواه نیخی جواته. نخی جه جواته که ایدی انسان ورن و ایدی چای بخون و پبه مشغول ببن نه. ancak hinek birayvi samimi ve ziyaretâvi elbette bu ara ilgilenmiş ve dise nasihat bikin, iyi ibadet bikin, bahsa xwedê bikin. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem itikafê de cana pîrekevî ziyaret kirin. Peygamber bu ara mecûl dibû. Hatta wextê ku divegeran jî Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ara dirawestiya ve oğurlandırmıştır. Ya başa insan itikafê de seriya nedê nexweşe yekî dawayê baxanê vekiriye heyraz de itikafê de me bêjî. Hatta li mêja cenaze jî qatilmiş nebê. Çünkü diyama Ayşe sabit buyet bi السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. Sünnet insan itikafta ku seriya nedê nexweşe. Hadirî cenaza nebe. Dest nede pîreka. Bu ara muanaqê nekê. İhtiyacı ka zaruri tine bêjî neçe ne derkevî. Davku itikafayı gerçekten samimiyet de hebe. Ancak mu'tekif kare telefonu mecul bibe. İhtiyacı Müslümana telefonu kare gidermiş ki. Avcı gerek az fazla tuzdirej neki. İtikaf gori hadisi ki peygamber ne alim o sadece fehm kiriya ku peygamber gotiye la itikafe illa fil mesacid thalatha gotiye itikaf ancak se camiyede bekirin. Yani camiye haram ede camiye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cami mescid-i aksa'ydı. Gotiye itikaf ancak ve her siyade bekirin. Ancak hadis sahiha ancak murad bi itikafe ekmelu afdal أو اعتكافات ve her şey camiyada. Yoksa وأنتم عاكفون في المساجد Rabbi İzzet etbi ve la tubashiruhunna neziki pirekana kim nebin ve entum akifune fil mesacid vakti bu mesacida de itikaf de mesacid tabi mescidat kavne binde ama ko mescid bir cemaatte de bekirin itikafte de caize ayet umumiyet dediğini işaretine ama bir itikafa kamil yad ve her şey camiyada lakin vakitici itikaf şedbi. Çim ama go itikafa kamil ve her şey camiyada لميجي كي مسجد الحرام ده ب100,000 المسجد و جامعه دیده. لميجي بمسجد پیغمبر ده صلی الله علیه وسلم 1000 المسجد و جامعه دیده بخیتره. لميجي كي مسجد اقصا ده جامعه قدس ده 500 المسجد و جامعه دیده ancak لميجي دوا جامعه دیده جی و اعتکاف دوا جامعه دیده جی خیرن. اعتکاف مگو یا سنت ہے یا فرض ہے وقتی که مروف اعتکاف الگوری پیغمبر صلی الله علیه وسلم بکی مروفی ده رمضان پاشیده مروفی بکی و اعتکافی مروفی شوی خوب عبادت همی در باس بکی. Ancak وقتی که مثلا
يبرو شارعي شيخه يبرو شارعي شيخه نكاري معمولة نكاري بشفتها بعبادة أرباس بكي أنا أظن بر الميجا خوي عشاء الصبح بجماعة بكي ودوي شفا خود تشقاس رابو ذكري خود بكي ودعاء بيغمبر صلى الله عليه وسلم جي وقلت يا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني والدعاء تام بكي ده اعتكاف ده سبب اعتكاف پیغمبر ما گوش بوی کو شب ليلة القدر بردست بخي شب ليلة القدر شبكي مباركة رب عزتي القرآن عظيم الشان ده وإنا أنزلناه في ليلة القدر بشك ما قرآن شب ليلة القدر ده مشيان دي سر محمد رج محمد را مشيان دي إنسانية را يعني أو شفقار شكتا مباركة ربي عزتي التفات بأهل عرضك يا ربي عزتي إنسان اخستي مخاطبه خوا ملائكته خوي وحيشيان دي وبيغمبره خوا صلى الله عليه وسلم محمد وحي تشريف كريا إذا أفشفقار شكتا شبكة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر حتى ربي عزتي ويا محمد كو أزنبيجم ونزان بيتشقى دائرة في ليلة القدر هيا أنا سيجور بيجم بيتشقى شرفة هيا ليلة القدر خير من 1000 شهر شبا ليلة القدر هزار مهي خير ترى يعني تبيب خير ترى يعني شخوا وكا خيرا هزار يا وغرانتيا أما هزار مهي جيب خير ترى يقلاشق وقت مرو بالصالة تقسيم دكي حشتي ود سال تشتكي وسا عمركي عامر تحسابش مرورة حتى ربي عزتي بتنزل الملائكة والروح فيها وشبه ملائكة نازل دبن والروح جبرائيل بالذات نازل دبن تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي أخوة والويدي لوي صالي دا تشتي كو قدر مؤمني دهايا ملائكة وي صالي حمي تشتي كو يبسري تشتي يدوي صالي دا بكي حمي قيتك سلام هي حتى مطلع الفجر حتى فجر فدجي أو شف حمي سلامة أو شف حمي بركة دعاء ملائكتنا وبلشما ملائكة بإنسان رأي إذا ربي عزتي عبادتي خوا بما بدي سافندر مشكرين وربي عزتي عبادتك بإخلاص وعبادتك وكا عبادة پیغمبر صلى الله عليه وسلم بخي نصيبما شكو پیغمبر صلى الله عليه وسلم وتيا صلوا كما رأيتموني أصلي وتيا شو المشتكم ونجيبوا أوائل مشكم حجيدا خذوا عني مناسككم ومناسك حجي حميج من بستينا تقاس عملك هيا كو أمي بكن إلا دركني هنا ركنك جي إخلاصا جركش بوي خديبي وركني دواجي جرك إلا موافقة عبادتك وبيغمبر صلى الله عليه وسلم كريا يعني جرك إمزا مدينة السرهبة مهرة مدينة السرهبة مهرة بيغمبر السرهبة حتى كو عبادت بيد قبول كرن لي بالدعاء كو بيغمبر أبا ذر غفاري لقوتيا هر پشتیل مش بيجا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ربي يا دمام بك سر ذكريتا كو از قرآنات زحب كوينم زحب بحثا ديني تبكم زحب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر وباقيات الصالحات بعدشتي زحب قيمات بكم يا دمام بك وشكرك يا دمام بك وأم شكريتا بكم
ام تبع اعضاء خو بخنا خدمت دينته ام تبع اعضاء خو تسليمته بن وحسن عبادتك ويردم مبكم عبادتك بإخلاص عبادتك وموافقة سنة پیغمبر ام بكن وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.